sanibona babukele bakhaya Sixova lokhulumayo bafethu namhlanje sine topic emnandi namhlanje siphethe uSixova la maphanga siphethe nelone nezakwakhe la ayiziyabuya namhlanje like si on yabo bafethu sibula SS like sikhathele mfethu emsebenzini bafethu ziyabuya emsebenzini bafethu na unombono wakho commenta ngombono wakho uthi mfethu emsebenzini sibuya kanjani ngithola kanjani emaphanga sikhipha nespanini ntwana hayi baba kanti yini ukhuluma ngani uthini ngangibuza ukuthi kuthini buza kahle ngilalele ngibuza kahle khuluma nawe kahle indaba yakithini fo indaba yami ukuthi sikhiphane espanini sebenza kanjani espanini hamba kanjani espanini ufuna ukwazi ukuthi ngibereka kanjani yebo ufuna ukwazi ukuthi ngibereka kanjani espanini hayi fo angeke usathanda fo ngisathanda kanjani ngiberekwele ile black label ibulalayo black label yabo le black label iyamyisa uyabona le black label ye baba buya ungitshele ke mfethu esingaze sekuteni kakhulu le uyabona le black label ngiyiphethe maye le maye ukuthi maye mama maye mangiba mane ipolisi lenhliziyo yebo yazi kanjani sibereka kanzima mfu labafazi laba bahleli ukulala abazi ukuthi thina hey sivuke ekseni lesikhathi awufuna ukuvuka ekseni kodwa usufuna uvuka ekseni yebo zinathi mara yabona yena phethe yes bayifuna la ngofana senta mntwana yami Phela sisebenza sonke uthini manje phela yami athi ngivele lapho bathi no umuntu manje mfethu notanga ama voice azakala phela yeah nangimina la phela nangwena la ya bese khuluma ngani konje Manje sikhuluma isipanda sihambani isipanini bheka bona ke manje ntana le black le isishayile isipanda ntwana yami into enjani konje into enjani kanjani isipanda uvuka ekseni emsebenzini uyosebenza ubereka umndeni wakho sengibeke akuseni ndebe kodwa ngibeke isindebele siberekani antena sibenge manje singiexplain kanjani uberekana ngakhona umuntu omnyama ubereka noma ungabereki khona ubereka umuntu omnyama isilongo nje ubereka dala ntwana yami iphila ngaphandle kunomehluko cabanga kunomsebenzi kunombereko yebo umbereko ulobheda umsebenzi yawo nasethi uyasebenza sazi ukuthi unobheda kahle niyatoka siyatoka sibenza usisele ndaba leyo kubereka ntwana yami kodwa uthi nani kunetoko kunombereko kunani konje konje mina mfethu sitoko konje mangizwa ngesikhathi esiningi bathini umsebenzi amandiya lo ntwana yami wenzeni umsebenzi amandiya ntwana msebenzi amandiya wabona umntwana endiya wena konje wabona abantu labo nazo bathi bakusebenzisa mfethu angeke ngibalele igama leleyana ya yena bakusebenzisa ngathi angazi ngathi wabula lo Ishmayeli urabula ban wakhona umntwana wendiya sebenza safuna nesibize khani iqolo izinto icon mina ngisafuna ukusema kodwa uyasebenza bona izarele pendile wanotisele pendile ukuthi like ufise ngathi ungayekela emsebenzini nangathi uyamsebenzicabanga lesikhathi uneyingane cabanga ukuthi sisingane zami zodlala isikhathi uyacabanga ukuthi unomama lesikhathi nomama lakho beyingamehla mobe end of ufuna imali lapho uthenge umntana ingane uthenge umntana impahla lesikhathi uthatha amachance uthi ayekela lokummereko lokuyekelelana cabanga ngoba sho mfuthu wendiya kube umsebenze mfethu nothi indiya malihlupha phoma kilo nakinto izele esipanini Mayengizwe nangu ukuthi umsebenza kamnandi phela nini usebenza kamnandi umsebenza umnandi ngoba kusho nina ne hawu kumnandi usebenza manje usebenza kanjani usebenza kanjani beka manje bovuka ekseni yeah uyahamba usebenza umndeni wakho asandaba ke niyahlupheka manihlupheka fine vele ngoba nihlupheka yazi na ikhinte manje okay sesifela ukuthi thina simadwa ndoda yazini isikhathini samanje ayisekho indoda ekhalayo ekhalayo ne kahle isikhathini samanje mawuthi yakhala ukhalela bani phela mawuzothi uyindoda manje isikhathini samanje uthi yakhala ukhalela ba hayi mfethu because isikhathini samanje already yonke into inzima
ukuvuka kukodwa nje ukumusa kunzima ukulala kukodwa kungumusa kunzima ukuhamba nje endleleni uhleli kunzima kakhulu uhlala ekhaya so manisebenze nabo ngala ngoba mangiyeza ngizohlala ekhaya nathi thina bomama sihleli la emakhaya siyasebenza wonke umuntu uyasebenza endlini asikhulumeni ngendaba zomsebenzi wonke umuntu la endlini uyasebenza because indoda mayiphuma la ithi yosebenza ithi nisebenza nzima uguqa amasemende of uyachanyela of usebenza uyipolice of yini use-office in usebenza nzima nathi la emakhaya masikhuluma ngomsebenzi eyabo mama siyasebenza yazi uvuka ekuseni ngihlala ngiyavuka ngisebenza yini ngiyaqala ukwazi ukuthi ngisebenza yini la endlini mina sonke yazi ngivuka ekuseni qala nakuwe ngibekela amanzi uyahamba uyogeza uyayinela uyaklinela uyakwashela uyaphekela uyabuya ukhathele ngiyasebenza ngiyabuya futhi ngiyenza umunye umsebenzi futhi phezulu ukhathala umsebenzi wasesuku yakhathala konke umsebenzi umuntu okhathala kakhulu la siyafana kanti umuntu okhathala kakhulu ayibeke la mathi siyafana sifana kuphi nami ngibuza yini sifana ngayo because phela lokho ukhumbula ukuthi kunomehluko but mina ngivuka ekuseni mhlawumbe ngobo4 wena uvuka mhlawumbe ngobo9 ekuseni ngobo10 mina ekuseni ngiyavula isipathi imvula iyana ayingo sengivuka ngihambe emsebenzini kunomehluko ne different na effect oqala mawuvuka ekuseni ngo4 bavuka emini vuka emini basho bereka ngiyele ngomothela usebenzayo kila yabo sisikhathela kangaka ndomayibelena abavuka ngemini before azovuka uvuka mina kuqala akangeke avuka athi ngiyobeka amanzi uvuka mina kuqala ne futhi especially uthola ukuthi ngapha yabomusi lengane ngapha ziyakhala kangahlanga yabo job le ngiyavuka ngiqala ngayo umntwana omdala sebenza yabo khuluma ngabo nenza umuntu umubi yabona manje mbona lokho manje ayisho mana imfela kubuze ke ayisho wathi wena ufuna ukwenza ini umndeni na umndeni wakho phela ngenzile la ukhona awukinga yakho yini inkinga yini ngosikhuluma ngomsebenzi bara sela iselivuka vuka mina qala ngivuka ngibekele wena manje uyisele wena ukuthi umsebenzini uthi noma uceda ukuhamba ngalo 5 angisakhoni ukulala umntwana uyavuka uye kose ngilungise yena uye esikoleni umsebenzi kukodwa lokho abantu ngiyabuya futhi umntwana omncane umsebenzi nje ayena yi1 kose ngidlise uyakhala wenzani ngisayoklina ngisayopheka mangipheka ngiyakose ngiwashe ilanga liyahamba esikhathini sengabantu besifazane sisebenza nzima ngoba uyashaya u4 ungakakhona ukuzinaka wena yabona mawukwazi ukusebenza ungakhona ukuzinaka wena kungabi nesikhathi sakho sokuthi relax umsebenzi onzima ungidlula wonke umuntu uphumula le 2 hours mara topic engifuna sikhulume ngelilanga another day but not manje sisasitshela ekusele saxoxela yabo ama topic we sikhe ngibuza hayi nabantu besifana nina chapha ngiyabala straight esakhaphazana kahle ngikhalisa ukuthi nisebenza nzima sisebenza nzima ngoba sisebenza nina nani niyasebenza nathi nisebenza bekhuwa nathi sisebenza nina niyakhona kose nathi sikhona phela nje sisebenza sonke wena mawuvuka ebusuku mawubuya sowukhathele wageza wadla no e-restaurant babhadalela abantu kuphela sometimes understand okay angithi wonke mhlawumbe amantombazane uyabona into rabat bisimanga hayiso kunabantu phela bangi-understand ukuthi khona umuntu yabona manje let me say ngaphandle komuntu la ngizokuba ngivakasheni namhlanje ngila ezikhasikhathi TV yabo ngivakasheni namhlanje yabo kunabantu abangakhona ukunderstand ukuthi asithi like let me say ngiyasebenza ngiphelele umsebenzi umuntu nasaphelele umsebenzi omunye umuntu uyaqala ke endlini akusesemnandi sikaqala kuba off izinto asisahambi kahle abantu besimanje umala le muntu lo akhohle ukuthi yazi ubaba kwami isikhathi sebenza bekasebenza anginakelela angenzela yonke into yabo singichazele unemali mina unemali nto usebereka mfo ngiyabereka mfo benza ngawo Afibangila mfo inkinga akusize kutheni uyasebenza umsebenzi awusana income ashana income ngingasho umsebenzi phelile na income ibuya manje lengila ngidorha khona mfana angisebenzi banendaba naleyo konje abanendaba
kahle kahle inkinga isimali yini inkinga asukuthi uyasebenza usebenza I mean but imali but impatho umuntu esilisa mawusebenza nalendlela oziphatha ngayo mawungasebenzi kunomehluko omkhulu yabona lenkathi ungasebenzi ngingakuphatha ngendlela never mind unenhliziyo yokubekezela understand zonke izinto lezi ongeke wazivuma empilweni yazivuma ihamba both sides nomuntu esifazane nomuntu wendoda nami umuntu esifazane mangingahlala nomuntu ngihlala nomuntu osebenza mina ngingasebenzi kunendlela azongiphatha ngayo embi somewhere somehow because kunalento le shuthi ngathi kunalento enevalue sabuzivela unyana elahlekayo empithini mawulokucela inkinga lokucela naloku unyanyiseka nyana so yabo ucela every day kunjalo ubunzima bendoda akusindoda but ubunzima amadoda if ungasebenzi uhlala nomuntu esifazane niyidinga if endlini ngizothi ngiyalamba but ngihlala nomuntu inkinga ngihlamba la ngihlelo nobaba la endlini ukuthi ubaba angakwazi ukwenza iplanti iplanti koselenzi obani hayi ukuthi susuke ungasathandwa usuke ivelu yakho seyehle kakhulu of njani but if uzohlala nawe and then kunezinto esizidinga la endlini wena njengoba ungakhona ukungenzela zona ngiphume njani the same thing as uma uhleli nomuntu wesifazane ucela njalo every day even into esimple ucela every day kwa wena uyindoda uyarithetheka bese uyaphuma uyobalansisa izinto so hayi ukuthi mawulahlele umsebenzi usathana but kunalento le irritation engena in between yini ngaka yini yabona sizilonga nenkolo yabo mama alima inkulumo yakhe le ngifuna ukuthi mina ngithathele maybe 2 minutes or 1 minute ngibona ngicabangele kahle yabo ngiyakuzwa ntwana ngiyabuya no hayi guys aniyazibonela nawe ukuthi hayi ziyabuya bonke nawufazi ziyabuya guys guys subscribe and comment and follow nje danko